What's up guys, Shaggy aqui. It's been a while, it's been really a long time kumino a saka video. And a lot of people asked me, Shaggy, kung mo na to sakando video, kaya pasa ba stop, ba quit, what is it? Bros, I didn't quit. Girls, I didn't quit. Not a quit, ma quit. Ta kawon ko. Ora makumisa ko ideia aqui. A lot of people came to me and a lot of people was like, Shaggy, se bu kumisa a coisa aqui, ami também ta wak mi kos na antore nos por traha junto o trene ta de bisami se ano bota hasya coisa aqui anto bota se saki ami ta se saki and we make a great channel out of this. Pero people manera basam ta mirando tamiso ta bata te tamiso ta bata lucha. It's been a one-man show. Tami ta toca, tami ta baila, tami ta canta, and you all know how it goes. Ora ene ta toca, I canta, I baila ribo sumes. It'd be kinda impossible si buti hupi otro cosa mas ta haciendo anto bo onverwacht ko mi por aparte mi tempo pa otro ende tami por haya a little bit of the workload, so I had to step back, tweak some things, penso método novo and come back in. Number 2, maya crítica. You asking crítica? Sep, maya crítica. Now I wanna say kung me gusta ya crítica, me gusta ya feedback. Pero botin diferente kind of crítica man. So botin gewoon crítica ko to yudabo baubo up. Anto boting kritika mane yung korsa ng kritika. Osa, nagibisa patuloy na lang ko amanda kritika ng kung no ta sirve pa nada, anto ora mi pidi pa na ayuda, nan tamba disparse. Ainda puntrami siya kita como notar siya coisa que mais diverse. As in, go out there, talk to people, don't stay in the studio. People, I've tried. Pero it's been a one-man show. Anto, bosan po mahinabo sang kung estranho lota. Si ende so com su camera, com su mic, kanabin se kabobin puntra pergunta. Imagine it gewoon, ami kung camera kanabin, el lens ta kasi probe bo de mo cara, bosa, me tiega sinigi, hello. Dalbo ko na demo cara no bisabo, não é de puntra pergunta. It doesn't go that way. Si me tava de ter ende mas I would be so much more diverse. E tres loro não como não atende nada de me da busca, me tava da busca ende. I've been calling people, me tava da puntra, me tava da app, me tava da meet hope people. And some of them I've been puntra me gewoon sta ali menese na pero bota pagar me si full time, na sta ali mane me tingo aí 50,000 euro pa aya. Taki ko basta quero ko par de lang tung camera sem ta com baixa veja camera. It doesn't go that way, bro. So yeah, loke me tabaya si ta gewoon. Let's say me ta start de novo, me tabay kumisa coisa aqui hardcore, me ta lone wolf coisa aqui. It's still gonna be a one-man show unless si gente que join me people. Me tabay ta hope mais criativo com mi video nang. E agora bastante wak, bastante que da have fun. E a coisa que da pret, anto kunota mi cara so bastante mira off kuta the same story and the same questions about women, the same questions about men. Me tabay hinka tempo de coisa que si me dingo para a noite mes graba. Pone ko bisinho ko costume bizun drama people, I don't care. I've been busy. I've been trying to find people to help me. Gente tem medo que se não para delante da câmera, então bisa algo falta quando tá a criticar com cos, quando ande baiora se cana mama com cos. So me espero você like o vídeo aqui. Se você não like, leave a thumbs up, drop comment na section boy de vídeo aqui. And não olvide de subscribe, mensen. I want to thank the 8 subscribers who joined. Hope that you guys join. Me tô bem contente. Tava tá gewoon a wow effect. Ora me aí chega, mas click and toma mir like, wow, I got 8 subscribers. What the fuck, bro? So super thanks guys, thanks for support people, thanks for watching. As always me bisa nami dos a nosso top outro de próximo vídeo. Alright, take care. Shaggy out.